danas pripremila, a da, ovdje imam jednu čuboljedinu i nisam sad sigurna, mislim da ću da stavim masku pa ću onda da stavim, imam one people patch, dobra stvar, uzela smo ne garnije, iskreno, mislim kao vidi se na koži, ne stavim puder preko toga, ali ovako generalno se ne primeti nešto kad nosite samo to, nisam probala da se šminka, a ovako da čini
je mali promo, možete da idete više u www.crtice.rs, nije baš za djecu knjiga, iskreno, malo onako ima witty detalja, dosta je cool i čudan humor i specifičan način pisanja, meni se jako sviđa, ali i mi se mnogo sviđa i koncept. To je zapravo 365 mikro priča, znači jako kratke priče, neke su bukvalno jedan pasus, neke su možda na dve strane. To je sve krenulo tako što je on stavljao na Facebooku svoj status, bukvalno su ljudima toliko sviđalo da me neko bio fuzon preda što ne objavi knjigu. I fora je da u suštini nema neki redosled, možeš da pročitaš od sredine, od kraja, od bilo kada i možeš da pročitaš, mislim ovo je knjiga koju svako može da pročita i mislim u smislu kad imaš problem, nisam pročitao nijednu knjigu, ovu knjigu sigurno možeš da pročitaš, može se trebati godinu dana, ali kao možeš svaki dan po jednu tu kratku pričicu. Pa ću da vam nađem jednu priču koja bi bila cool. Ajde da vidimo. Čekaj da vidimo. Sad ćemo nešto da baš nije ultra seksualno ili tako nešto. Evo, na primjer, onako, neke su depra, neke su zabavne i tako. Satirično dosta. Ne znam kako bi ne opisala. Evo, ova crtica 99. Živjeli su nesrećno do kraja života. Ona nije znala da kuva. On nije znao ni sijalicu da zameni. Zimi im je bilo najgore jer je mrak padao rano, sjelice im nisu radile, a bili su i gladni. Dobili su druge gladne dece. Ona se raskukala, on se zapustio. Jeli su samo hleb i gotova jela iz konzerve. Zbog loše ishrane kroz kuću su duvali njihovi vetrovi, zbog kojih su često dolazili majstori koji rešavaju probleme s kanalizacijom. Jedan majstor se zaljubio u suprugu i kada ga je ugledao i ponudio ženi novac u zamenu za 2 sata provedena s njenim mužem. Ona je prihvatila. Posle tog događaja supružnici su se udaljili. Gladan, osamljen u mraku i seksualno zbunjen, suprug je upao
više nema nazad. Glasno me žapalo sunce ili bi se bar tako učinilo. Odluka broj 1. Pobediti sve svoje strahove, ali prvo je seo da pojede sendvič. Srednje doba. Dok je sunce privodilo kraju svoje jutarnje zagrevanje, a Dantić je privezao svoje strahove i bacio ih kroz prozor. Jedan po jedan. Neki su padali, razbijali se od terase donjih spratova. Neke je odneo vetar. Daleko u sudbine neznanca. A pojedini strahovi su se istopili i nestali u blještavim zracima sunca. A Dantić je sada bio slobodan da ide do vrha. Odluka broj 2. Ne gubiti vreme, birati jednostavna brza rješenja. Sada je pozvao lift, stigao je do vrha. Iznad njega je bilo samo sunce. To je to, rekao je. Osjećaj uspeha greo moje srce. Podnevno sunce pržilo moje tijelo. Pomislio je kako nikada nije lako kad si na vrhu. Zrelo doba. Neko je pozvao lift i sunce kao da je jedva dočekalo. Raširilo je ruke i radosno skliznulo niz tobogan poput deteta koje želi da iskoristi posljednji spust pre nego što ga uteraju u kuću. A Dantić je iznenada osjetio blagu jezu kao da me sveži podvetarac. Raspržio samopouzdanje i doneo manje sumnje. I doneo sumnje i nesigurnosti koje je tamo neko na drugom kraju prostora odbacio. Pronašao je svoj stari ranac, spakovao sve ono što je verovao da je vrijedno, a toga baš nije bilo mnogo od kad je stigao do vrha. Odluka broj 3. Ne stajati u mestu, to ubija, kretati se. Nažalost, nije mogao ni lijevo, ni desno, ni gore. Jedini put kuda je mogao bio je na dole. Lift je neko ostavio otvoren, pa je krenuo korak po korak. Kasno doba. A Dantić je čitavog svog života pratio sunce. Tako je bilo i sada. Padali su zajedno u zasluženi mrak. Na pola puta kad noć sreo je sve one koje ostavio ispod sebe. Video ih kako se druže, kako vode razgovore o zdravlju i novcu, kako se raduju prizemnim stvarima i bilo mu je lepo da ih gleda i sluša. Razmišljao je kako je on mogao biti jedan od njih i onda je shvatio da ga nerviraju. Delio im je savete, mudre reči i svu pomoć dostupnu i nedostupnu kako bi oni krenuli ka vrhu, tamo gdje je bio on, da osjete kako je bilo njemu. I svi su krenuli ka vrhu. Za trenutak se osjetio moćno. Odluka broj 4. Koliko god da padneš, moć je uvek samo u tvojim rukama. Trenutak je prošao, a Dantić se više nije tako osjećao moćno. Potrčao je za suncem. Kraj. Pao je mrak. Sunce je zatvorilo oči i navuklo oblake da mu ne zasmetaju dok odlazi na počinak. A Dantić ništa više nije video. A Dantić više nije. Eto, jedna priča o jednom čovjeku. Dobro. Verujem da se nije svima svidjelo, ali meni je drugačije. Skidamo masku. Dobro. Stavljam je ovdje. I uzimam ovaj rolerčić da malo izmasiram facu da se ovo još bolje